V Mestni občini Murska Sobota romsko narodno skupnost obravnavamo povsem enakopravno, brez kakršnega koli izključevanja. In dokaz tega je, da tukaj prebivamo že vrsto let v sožitju. Prav je, da lokalna skupnost razume vprašanje romske skupnosti. In to, kar naša občina počenja, je tudi edini pravi primer. Zagovarja smerno politiko, koliko pravic, toliko dolžnosti. In ta lokalna skupnost je zelo zgodaj scepila norme družbenega sistema in Romi na Pušči jo razumemo kot družbena pravila. Če ne slišimo drug drugega, potem ne moramo drug drugega niti poznati. Kaj pa, da bi še iskali tudi pot rešitve skupaj. Zadnje 3 romkinje veteranke još pokušavaju provoditi neke projekte. I to je to što mi imamo kada govorimo o romkinjama. Imamo registriranih gotovo 200 udruga, od tih udruga možda 20-30 bismo mogli reći da su aktivne na ovaj ili onaj način. Međutim, ovaj aspekt, gender aspekt je još uvijek prilično zabrinjavajući. Ono što daje nade, to je povećan broj mladih Roma koji su uključeni u obrazovni sustav, pogotovo na visokoj razini i pretpostavljamo da će od toga nešto ipak biti. I think where our project stands in a way is trying to look at the reasons as to why that particular structure, for example, the structures at the local level, the council for the Roma community, why that is in effect first of all needed, why this a special category in a way, why Roma in a way have been created as a kind of an exceptional category, exceptional group in Slovenia. And perhaps why not think about the representation and the empowerment of the Roma community by firstly, for example, giving the community the voice through the national representation in addition to what has been going on a local on a local level and with kind of those bodies that try to mediate between the local and the national. Slovenia is virtually unique in the way in which it thought theoretically about inclusion from its very birth. So it looked at its 1974 Slovenian socialist constitution, which already had inclusion for Hungarians and Italians, and it said, well, who else do we need to include? I'm going to talk a lot about the Roma community right now. I know that it's not a single entity. I think we should be talking about Roma communities, right? Because even in this country, there's a huge difference between autochthonous and non-autochthonous and new Roma. Rekel sejat, da ne ignorirate romske skupnosti, da sodelujete pri njenem razvoju.